Chem sibu konyak karalan moilan de Tüophei channel ane hadoba video de welcome ne mengpu ngaolan jaitam nang tenyih toman shinge yahlak jingne tawa Leipu hisame Uwang wongpong ne menglak seta yang prepare ne mengpu topic jadang me ngawe hake Leipulan moilan de pongtam hunangki Hangne maapu konyak chelalane ane konyak shinge man balane konyak common ngau yeshingpu hadoba topic maya phanyang aching opinion chahenyi ihunangge Leipu moilan me yoyoi opinion ngoklak hadowo comment section me nyane share ne menglak jingne request ne mengnang tawa sing okpu ane ngiokpu konyak common ngau singlaka yoong wongpong ne mengnang teman konyak karalan michat miliphai ngowande mi ngau bukie yuiching common ngau yengau ok mi yechilak jingne toman pame lopu ngau ane alau chudai ngaolan share na yok hadau kibu situation na soyongbu konyak intellectuals lane experience ne menglak se dena mi hangne noman konyak lane yuiching common ngau yeshingpu hakia tongwande soyongbu toman konyak lane janhambua toman konyak me jinglan hangshin ngo tasin ne yoyoi ngau nang tau jingne common ngau singlaka wanang hake lanta he toman jane yibu ane Leipu jangunang mi hake tongbu de atam tokte seyongbu toman konyak lane mongda taka yede ane common ngau singlak jingne sabnyak pu yinang sabnyak pu ngo ma toman apakan mangoya pu konyak common ngawa singa sibu toman moilan me sabnyak pu yinang pu ja ngiyong nang konyak civil societies ane organizations me woinyu woipane konyak ngau singpu yahlak wongpong hake moilan tainang ane ngau nang iya yesikama ya intellectual kata jane myangsipu hapoi konyak common ngau yeshingpu hangke iye konyak woi oklak hadau tongpu ayong konyak jamjing lili mengona konyak woinyu woipalane konyak common ngau singlaka 100% sunang hangne ima aupe konyak woinyu woipalane woyang aupe ngau cha ngau lakai hatau me sabsabu cha ngi oknang ane michat mili yechilak ngaolan atam ngoma toman pame pongtamlak jingne common ngau singlaka sunang hapoi konyak common ngau yeshingpu toman konyak intellectuals lan jingne hangke ilak minsingya sehai anglak haya yechima man sing pulano konyak ngau singlak jingne hangheba platform toman konyak phanangki ane haunangki konyak common ngawa konyak chelalane singlak wongpong se pai hapoi konyak mepu khungtop ayonglan such as konyak literature committee KPPP KU ane allow concerned authorities lane konyak common ngau singlak jingne platform amai yahau kama hangke singlak hadawo moilane tailak jingne ajing judai hake idamnang sa konyak intellectuals lan konyak se iyange konyak common ngau yeshingpu tomane miktak phi ayong jana ya ane yoyo okpusin ne toman common ngau singlak jingne ngang hau se epil ne mengpu ngaolan jaitam nang sa toman moilan singa yahlak jingne hangne maapu konyak chelalane konyak common ngawa yemanbu hadau topic chiang ma ajing opinion point wise me ihue tenangki number chame nyupu ngau pangpu jingne hami ibukie konyak jing seong pume yoyoi jing nyupu ngau nang hake ngau pu jingne noksame common ngau lak jingne nyawe Leipu yinang Leipu jame jing jame bu jam jing lili me meeting me chia function me chia ane alau program me chia yoi jing nyupu ngau seong se chunang Leipu jame Sunday schools ane yop nok me teachers lan ane pastors lan singpu dokte jambu Sunday school na halan yesikama jambu pumonok karalane konyak common ngau yesingama teachers ane pastors lane imana nyau bungawa jambu karalande mongde huwe jaitam lak wongpong ne myang bujingne alau pa ngau phai communicate ne myanglak hadoba situation mongobu jing saulan me konyak common ngau chalon bu yananglak tau jingne jing phi me bu pumonok winyu we balande okpu sine pumonok karalande konyak ngau me seyong se nyawa laye ngaulak jingne encourage ne myangbu awang ba points me jaitam nang
Ni sibuba points me konyak subject ka schools curriculum me mai implement ne yemang. Tawa sing okpua konyak one kon mong me government schools lan me lower and upper primary section jingne konyak subject ngonang. Hadawa private school lan me ngoya po itaw apong tawo yesing. Hakie konyak subject schools lan me ngoya po au hiya yahlak. Hadawa tongbu ayong changonang. Hadaw konyak subject yahlak jingne konyak common ngao singpu teachers wongpong. Ane hadaw teachers lana au hi kaya appoint ne menglak. Konyak textbooks pa issue ne mengagap. Ane konyak subject pa academic curriculum me o mango. Haboy yahlak lai palan yenang kama Hangne iye konyak ngawa students lande yautamlak. Tüophei concerned authorities lande konyak subject schools curriculum me include ne mengbua minde yechibe samnyak Tüophei toimai linglak jingne ipil ne mengpu jaitam nang. Lim subupa points me konyak common ngao singlak jingne privilege ane platform wanga yedo. Konyak ngawa hongkimpu chainang hapoi ngao ne yeokse ipulano mangonang. Hadawa yoye singpu practice ne menglak platform yedo pu jingne ngonang. Maapu konyak chilalan konyak wan kon me yechibe alaw mi chakame chongpulano mangonang. Hadolan toman wan kon de yi wande okpu sine privilege phalak pongpong. Hami tawa ipuke primary section me konyak subject ka introduce yang ngonang. Hapoi hataw subject yahlak teachers yenang pu jingne school me konyak ngao maye cha lon pu yenang pu nginang. Teman mong hama pumenok ngonang. Tau jingne pumenok kaya chalalande okpu sine privilege phalak wongpong. Ane konyak students union me woyange yoyoy jing ane town jila mepu sub unit students union lane literacy week kipu organize ne mengwande ngao ma toktay bu debate essay writing ane allow activities konyak ngao me ngaolak loklak ane nyanlak jingne tamlak wongpong. Hadawo konyak ngao singlak jingne platform amaja taubu ngoklak. Sa akimba points please sepuba me konyak ngao singpua scope yenang se taibu. Toman konyak chilalane konyak ngao singlay ma alaw mi ngao singlak jingne ngangnang. Konyak ngawa konyak wan kon saha me ngaolak ane alaw kande kiem ma konyak ngawa wongpong ne yemyang lak se tayange moiliye taipulano ngoklak. Alam jame hatawu sunang haboy konyak kada jai konyak ngao yeman kama hangsin wawlak ane yuijing identity de respect ne yemyang pu jaliang wanang. Tüophei konyak chilalan tuman moilan la wange ane wongpong ne yechi yedaibe tuman konyak common ngao singlak jingne samnyak ka tai hau se hadoba video kaya Leipu moilan de jaitam nang. Atam yesupe ngawa ngokama amyang winpa ane ngaolan adam tuman moilan jingne wongpong ne mengpu ngoma Leipu ane jaipu tuman moilan shinge hatuo se I Tam nang. Thank you.